Kacerita wayan lagas nyelsel dewek di subane suwun nyacak nyagur somah nih. Luh latri subuk kasub di desane anak luh jeget buina kalem. Iyo setate ningehin munyin anak tua. Sake walo kayang jani tonen masih yo ngelah somah. Timpal-timpal ne ane mayaban pekejang subuh ngajak pianat. Sedak bino anu di pegunungan ia kecunduk teken anak muani ane madan wayan lagas. Wayan lagas subuh morte demen minum minuman keras buina ia subuh duda koni. Pluh beli demen teken ukudan ilohe kenyam ilohe manis beli dot pesan ngelah kurenan buko iloh demogia iloh nyak teken beli lo. Bendua ge wayan lagas ngelemesir anak luh wireh yang ngelah pengalaman beh jaglelor ditu luh latri teken wayan lagas ngelaut iyo lantas mesomahan. Di subane ia mau pekuranan ditu maro ngenah kengken mako sujatin bikas iyo iwayan lagas. Beli ien dadi ideh tiang beli jani subuh madan tua suwud jemuntu minum minuman keras kaden liu pake wahyane lakar teke irago lakar ngelah pianat kitu masih umahe subuh kadane kengken jajani pang bisoi rago ngalih gae beli. Badah ne mungin anak loh kone bakat tuoten dija ada unuk irago dini ngelah umahe nak muani mulo di rajo sengado anak loh. Luh latri mulo anak lok jemet didugas nu bajang. Iyo nyemak gae jumah-jumah nuduk sang apa jeluere apang presido pawon nemu kudus ya duag nitenin apa ja ada bakat di tegali entua nejakano. Ja kewah kene dadi anak lo kadung subuh meceleban ngelah kuranan setato memunyah dogen jani kangwang apa yo ado kitu lakar jakan pado gendar. Cicing ne isempol state nutup luh latri kijo joyo majalan. Jani dino nenek luh latri nyakan keladi muah jukut ne melakar aji don ubi. Astong karo amun togen pusido benwarag buado adane suecan widi. Loh beli mad teken jukut ke keto monto gen dedarane lo sing taen nang ngai be apa cepo keto beli jap man subuh pangado lalabang beli tua masa jak selalu keto jukut don ubi don selo sawi keto gen man beli lo pang taen man be cepo pang luung lalab tua teh. Beh beli nang inget-inget teng ragan beli ne taen beli ngemang titiang pipis tadi jek demen kinanem lah ane jalan bang somahe pipis biso tiang ngai jalan kitu gen tetagihane uli semengan tiang subuh ngalih pang ado jakan dar jani beli nagih ne enak dogen setahto beli kemo mai ngalih tua kewah tiang bener kekene kengken hitungan beli nenek dijo bakat yang pipis mekenah na ane benah-benah li. Maro ningah munyi keketu barak matane iwayan lagas memedih teken somah ne lantas. Loh latri dadi lamis saja nyai ngomong
Bani teken beli kengken hidup nyaine jani. Dot mekeseran bungut nyaine. Nawag nyai ngomong wanen teken nak wani apo aban-aban nyaine mai. Cang sing trimo teken nyai ngomong ke kitu. Tumen ada nak lu keliwat lamis ne. Awas nah jani bo tanang rasane pangtawang nyin cang ne. Keto gertak ne iwayan lagas ngajak somah ne sambil langone dengan tato ne ane ai. Beli, cang sing jajah, cang sing takut mati. Apa aja orang beli, cang ngomong ane patut. Apa ane orang cang tu nak sesaja ane beli. Beli sing jetaring mangapo, bak pragat metuakan dogen. Nah, kengken hidup beli nih, cang sing jo kengken sing jajah, apa aja. Siap. Jani warasang, jani boh pangtawang. Nah, jani bo jani. Nebo pangtawang asane bo. Nah. Ila agas mulul gemes pesan teken kuranan, teken somah anak loh amun apo yo bayune yo sing yo ngerti angon no bayune gede ditu lantas kuranane ko aduh nanang sakit nih. Ada beli. Aduh sakit. Ken jani subo keraso ban. Subo tawang asane. Ne bo anak loh jag mulo lamis bungut ne. Bangko ibu pecak-cak lati nasi boy. Suun bu ibu makuran renggani nah. Somah ne ane malunan masih kone patuh caro jani ketua ngecak-cak kedogen muastu sun lantas musumahan. Mulai nyai mulai. Suereh subo sing ngidang mesomah ngajak iwayan langgas ane setato nyagurin nyakcak melaut mulih jani luh latri kaumah raramane apa ngenu yo mau rip. Suereh tu sing ngidang nanang ben gemes kuranane pang tenang yo jumahne kang wange hidup di desa. Ratu betara napi mekada titiang sapuniki kawentenane titiang sampun megae ketemu titiang teken somah ane sapunika ten presidawan untuk titiang ratu ticang titiang pemargi sane becik damu duwe ratu sesuhunan titiang sarasami Mirip sangkanin paswecan widi di subane ada makudang bulan luk latri ngoyong dumah raramane jag saget lantas iyo ketemu teken ado anak dudanen tu menodot gelah somah ditu lantas iyo mekurenan dudanen tu sayang pesan ngajak do latri buino dudanen tu anak mulu sugih bisa ngajak nak lu tu singgip cara kurenane subaliwat nyakcakin sayang pesan duh latri jumah somah ne ane anyar. Tuturang jani di subane makudang tiban kaden subo makelone somah ne luk latri ane pidan ane demen nyakcak jani subo dadi tuwo rongkod sing sajan bisa mesolah sing ada anak demen teken yo ponakan nyamo sing ada pap teken yo didiane yo aduh nanang sakit. Aduh, dari kene nasib beraga subat tua. Sing ada anak pak kene raga cucu sing yang lah banak masih tusing tuah yo pidan
tugas bayu na sitang mawag bakat kirago malaksano. Ado, palokar mo, hirap tumajalan, naku diang manarago, yung idan pala. Johnny Maro biso pagka nuturin, cerik-cerik do cero pagka nyen, pidan, telah bakat teman yang ngon, Johnny subo disubane tuwo, madar sing adaw nasi, medyo kaden maulahan, kene subo nasi be, yan pelih ben ngaboy-bo, disubane tuwo, halo, bisa semorang apa, don yan cara pagka, halo, engaw ya kal pagka mati,